салом дӯстон, хуш омадед ба канали Тоҷик Академия. бори аввал бошад ҳатман обуна шавед, дарсҳои хуб аст истифода кунед. хоб мо миннатдории худро баён мекунем ба шахсоне ки дар видеои мо лайк мегузоранд ва комментҳо менависанд дар зери видеоҳо. ин барои мо як рӯҳия медиҳад то мо дарсҳоро зиёд кунем. хоб сар мекунем дарси англисиро. хоб ҷумласозӣ. якум ҷумлае ки месозем, масалан агар гӯем ки ман кофеи сиёҳро дӯст намедорам. ман кофеи сиёҳро дӯст намедорам. чӣ хел мешавад? ман чӣ мешавад бачаҳо? I дӯст намедорам. Don't like кофеи сиёҳ. Black бачаҳо сиёҳ black, coffee ҳамун кофе. I don't like black coffee. ман кофеи сиёҳро дӯст намедорам. яъне ки дуюм мисол. хоб бачаҳо ҳамин don't агар шахсоне ки нав боша, don't ба маънои ҳамин do not short form мешавад don't ки аз short form зиёдтар истифода кунед. хоб дуюм мисол метавонем гӯем масалан ӯ духтар тамоку намекашад, яъне ки ҳамин сигарет намекашад. ӯ духтар сигарет намекашад, яъне ки он духтар. she духтар мешавад, он духтар. she намекашад тамоку. doesn't smoke. she doesn't smoke. ӯ сигарет намекашад. яъне ки сеюм мисол. дар сеюм мисол яъне ки ман сигарет намекашам. I don't smoke. ман сигарет намекашам. тамоку намекашам. чорум мисол. яъне ки агар яъне ки ман сигарет мекашам. I smoke. яъне ки агар замони ояндаш бошад, чӣ бачаҳо? мисол оянда дорам. мисол ман мекашам сигарет. хоб дар дертар, яъне 1 соат пас, 2 соат пас фарқ надорад. чӣ хел мегем? I will smoke. ман сигарет мекашам, яъне оянда, дертарак. агар дар ин ҷо шид ки ман I don't smoke, ман сигарет намекашам. агар гӯем ки ман сигарет накашида будам замони гузашташ, чӣ мешавад бачаҳо? I didn't smoke. ман сигор накашидам. ҳафтум мисол. агар гӯем ки ман ягон маротиба сигор накашидам, яъне ки ҳамон тамоку накашидам. ягон маротиба. I never smoked. хоб медонем бачаҳо ки замони гузаштада мо id чӣ мекунем? изофа мекунем дар феъли худ. хоб ҳаштум мисол. масалан ман ягон вақт нахоҳам кашид сигарет. чӣ хел мегӯем? ман ягон вақт, яъне дар оянда бошад ки ман ҳеҷ вақт ин корро такрор намекунам, яъне ман сигарет намекашам. I will never smoke. ман ҳеҷ вақт сигарет, яъне ки ҳамун тамоку намекашам. I will never, ман ягон вақт, smoke намекашам, ҳамун сигарет хизм мешавад. наҳум мисол. яъне ки масалан чӣ бигӯем? ман аксар вақт ба
پارک میروم. من اکثر وقت به پارک میروم. I often go to the park. I often من اکثر وقت go میروم to the park با چی همان پارک باغ یا اینکه باغ اگر بتاجی که the park پارک معین شده یعنی ارتیکل زه. دهم مثال. خب در دهم مثال مثلا اگر گویم که آیا آنها فوتبال بازی میکنن؟ آیا آنها فوتبال بازی میکنن؟ خب شکل جمع مثلا در جانشین ها میدانیم بچه ها دز برای he, she, it و برای شکل جمع یا اینکه من ما از دو استفاده میکنیم. Do they play football. خب این سوالی است. Do they play football. آیا آنها فوتبال بازی میکنن؟ یعنی که 11 مثال. من کتاب میخونم هر شب. I من read میخونم کتاب a book every evening هر شب یعنی که evening. I read a book every evening. دوازدهم مثال. آنها در کجا کار میکنن؟ چه میگویم آنها در کجا کار میکنن؟ سوال. در کجا چه میشه؟ Where do they work? Where do they work? آنها در کجا کار میکنند؟ خب 13 مثال. در 13 مثال اگر بگوییم که وای دختر کی به خانه میآید، یعنی وای دختر ما میگم یعنی شی. مثلا وای دختر کی به خانه میآید. When does she come home. When does she come home. وای کی به خانه میآید. خب 14 مثال. در 14 مثال اگر بگوییم که کی کافه میخورد، اگر سوال داریم مثال ما یک جمع هستیم، مثال یک کسی سوال میدی به همه که who drinks coffee. کی کافه می نوشد. who drinks coffee. Who drinks coffee. یا اینکه سوال میتیش که مثلا who drinks coffee in the evening. مثلا بچه ها who drinks coffee کی می نوشد کافه. یا اینکه میگویم که who drinks coffee in the evening کی می نوشد کافه در شام. سوال میدیم. خب 15 مثال. آنها نمیخورند گوشت. They don't eat meat. آنها چی گوشت نمیخورند. They don't eat meat. آنها
they don't eat آنها نمیخورند منفی meat گوشت. 16 مثال وای دختر عادتاً در در جوابی ها کار نمیکنه، یعنی روزای خب وای عادتاً در روزهای استراحتی کار نمیکند. چه میگیم؟ وای دختر یعنی she وای دختر کار نمیکند عادتاً doesn't usually work on weekend. She doesn't usually work on weekends. وای دختر مثلا چه میشه؟ She doesn't usually work. وای عادتاً کار نمیکند on weekends در روزهای استراحتی. کانیکولا در مثلا روزهای استراحتی. خب 17 مثال مثلا فریدون منوشد 3 تا چشکه از کافه. مثلا فریدون drinks 3 cups 3 چشکه از کافه چه میشود؟ of coffee اگر در روز بگیم چه میشه؟ a day. خب فریدون منوشد 3 چشکه 3 یا کم پیاله of coffee از کافه a day در روز، در یک روز. a day خودش بچه ها یک روز میشود. خب 18 مثال ما هر روز فیلم تماشا میکنیم. we watch films every day. We watch films every day. خب 19 مثال آنها این پسر رو در یاد دارن یا این مرد رو در یاد دارن. چه میگیم؟ سوال میدیم. Do they آیا آنها به یاد دارن remember him. آیا آنها او را آن پسر را در یاد دارن؟ خب 20 مثال he always gets up at 7 a.m. He always gets up at 7 a.m. خب بچه ها why هر وقت he always او همه وقت میخزد از خواب، یعنی at در 7 a.m. بچه ها a.m. این از 1 شب تا 12 ابد a.m. میشد و از 12 ابد تا 12 شب p.m. میشود بچه ها. فما ایش هم در خاطر داشته باشد. خب این بود 20 از جمله سازی خودمان. تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشد. خب فراموش نکنید در کانال ابنشوی و لایک کردن ویدیو کامنتاری.